30-40 djece ili 25 djece na jednom mjestu, pa se nađe neko jadno i kukavno koje mlati gdje ko stigne, a stariji ne stignu reagirati, pa kažu da je to zamlaćeno dijete. Hrvatska je zamlaćeno dijete jer ima gnjide političke na svom čelu, jer ima Ivu Sanadera koji nas za 5 milijuna prodaje, jer ima moju veliku zabludu Andreja Plenkovića. Brzo on misli, lijepo on slaže, ali njegove priče nakon ovoga slučaja Praljak, pa to je priča ministranta kome je velečasni uvalio malo više teksta nek što treba, pa muca, pa petlja, pa ne zna. Pa pravi vođa Hrvata bi rekao, gospodo iz Evrope, ma nismo mi Hrvati krpa za brisanje poda, ma vidjet ćete vi ćete nas optuživati za udruženi zločinački pothvat. A više civila Hrvata su ubili Bošnjaci muslimani nego li mi njih. Od 2132 ubijena civila, 1051 su ubili Bošnjaci muslimani. Pa najviše nas je... Samo da se vratimo na ovo. Dakle, hrvatskih civila dole je stradalo 2132 brojkom, 1051 Hrvat ubijen je od bošnjačke ruke. 1051 je ubijen od bošnjačke ruke. Znači isto su ubili Srbi. Jednako su nas ubijali oni koji Srbi. Ovo nije cilj da izazovi... Ovo što se dogodilo. Ali nemaju naši ljudi dole medije, gledaju bujicu, treba im reći. Dajte mi recite i ovo. Ovo govori čovjek koji nije bio... A koliko je muslimana stradalo od srpske ruke, a koliko je stradalo od Hrvatske? Neuporedivo više ih je stradalo od srpske nego li od hrvatske ruke. Ali nas je podjednako stradalo. I paz, ta Evropa. Pa jeste vi vidjeli one suce? Pa to je... Ja se moram... Pa to je mjesto gdje brat sa sestrom spava, gdje se bliski rođaci pare. Pa to su kreteni, to nisu ljudi, to nisu ljudske fizionomije. Pa gdje čovjek može onakvu presudu donijeti na temelju ovih podataka ili možda naše gnjide nisu dovoljno dobro reagirale? Kako je moguće da hrvatski ministar pravosuđa